Iako je sportsko obaranje ruke najmlađa sportska disciplina, ona je postala veoma popularna kod nas i u svetu. Naravno, posebno među mladima. Imamo više kategorija, kategorija juniori, kategorija amateri početnici, žene, masteri, ljudi koji imaju 40 godina plus i kategorija seniori, profesionalci, ljudi koji se dugi niz godina bave ovim sportom. Ovogodišnje 11. po redu državno prvenstvo Srbije u sportskom obaranju ruke uz učešće velikog broja takmičara iz mnogih krajeva Republike održano je u sportskoj hali u Ubu u saradnji i uz značajnu pomoć opštine Ub. Ja treniram svakoga dana, imam 2 treninga dnevno u teretani, tako i na sparinzima, obaranje ruke posle toga, 6 dana u nedelji i to je rezultat. Ovo je jedno od najmasovnijih do sad naših državnih prvenstava. Momci i devojke koji budu osvojili medalje ovde na državnom prvenstvu dobijaju status reprezentativca i takmičit će se za reprezentaciju Srbije na evropskom prvenstvu u Litvaniji i na svetskom prvenstvu u Gruziji ove godine. Vi ste ovde vodili žestoku borbu, ali vidjelo se da ste i dobri prijatelji. Kako to? Da. Pa zapalo je tako da smo jednaki, on ima ogromnu šaku, meni to ne paše i on meni uzme zglob, ali zato ja sam jako ovako, ja se bavio sa powerliftingom, dizanjem tegova i mogu i bez zgloba da obaram. I onda ispali su jaki mečovi. Vi se takmičite međusobno, a dobili ste po pehar. Kako to? Pa naravno, on je pobednik levom rukom, ja sam pobednik desnom rukom, a u stvari mogu da se zahvalim gospodinu Kruniću što je prevalio toliki put iz Švedske i meni je drago da ga danas upoznam, on je veliki sportista, veliki entuzijasta u sportu, tako da je njegovom prisustvom i državno prvenstvo dobilo na značaju, jer je to jedan veliki sportista i veliki prijatelj čovek. Savez za obaranje ruku je postao član naš prošle godine i evo ovim prvenstvom je dokazao da je zaslužio to članstvo. Nadam se da će u nekom narednom periodu još više napredovati i naravno pohvalio bi organizaciju samog takmičenja, što Saveza za obaranje ruku, naravno i predstavnika opštine Ub. Pa ja mislim da je ovo jedan vrlo zanimljiv sport koji tek nastaje i koji se polako razvija u Srbiji i zahvaljujući Savezu za obaranje ruku koji nam je pružio priliku da organizujemo jednu ovako divnu manifestaciju. Mi smo domaćini državnog prvenstva i kao što vidite interesovanje je neverovatno. Ja sam zaista prijatno iznenađen i mislim da je to dobro, da se popularizuju novi sportovi, dobro za našu sredinu jer želimo da razvijamo sportski turizam i da što više ljudi ovde dolazi raznim povodima, pogotovo ako su to sportski događaji, tako da je ovo bio zaista jedan zanimljiv, lep dan.